Surakarta, dengan stasiun besar Yogyakarta. Terima kasih. Jalur 5 adalah kereta api Mataram. Kereta api Mataram dari stasiun besar Yogyakarta telah proses segera masuk ke dalam kereta. Passengers, in a few moments, we will arrive at Wates Station. If you end your trip at Wates Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Purwokerto Station. If you end your trip at Purwokerto Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
Terima kasih.